الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر Ayah Isa umumnya Isa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah dan isian Uyun Rasulullah sehingga masanya yang supaya sukuai seperti mana doi dan dia huwan dia tak nantian dan ini semua nanti bulannya nantian bulannya dan semua yang saling sahih okay Nabi akan angkat na sakubu biya sembiang sa Jumat na sembiang sa Jumat na sunikyo kuya na luhur po sembiangannya sama nito nagyutod ni kuwa tanong asa kuya may sembiang sa Jumat na sembiang sa Jumat na sunikyo kuya na piyang luhur po ka sembiangannya okay na sa mga masjid na kailangan namin din po sa Jumat kapag sukubu biya sembiang sa Jumat na ang kirang kalalakay sa Jumat. Sa manuto na yuto isugot na naman. Ikaw pa kay ang kutuwa piyakalang ka po sa ba. Jangan sampai diasapkan juga.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليهلكنا عليها ليزيغ عنها إلا هذا. صلوات الله وسلامه على رسولنا الحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الله sisa lain qawlihi kalutan muasaban sama bersih ayat kemudian alaikum wa naslimam betul sallallahu Karena Rasulullah Ta'ala sisa lagi kebetulannya takunu maghfuran lakum. Kemudian kita kawan سألونا اليوم الحب سيئاتكم الحسنات لا ولا تستديون البر كما قصدني لا يمن أما سألوكم بيان آيات يقولون تلوكم الله سبحانه وتعالى كونوا مغفورا لكم لن تقولون سألنا موسى اليوم قبل سيئاتكم الحسنات لو ألسى اليوم نبيه هي حسنة وقال الله ينبغي أكيد تلقى الجمعة أكيد قصد يوم سعيد نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Suatu Rasulullah sudah 5 waktu nabusu 2 Jumat nabusu 2 Ramadan nalam untuk pengadaan Allah Ta'ala sendiri yang namanya igira dia untuk Ramadan isa kami puasa Ramadan na niyo kay mantu na subusa ako pagkakaroon na inirin ako busa ako pagkakaroon 2 Jumat na inirin ako Allah na busa ako pagkakaroon 5 waktu na inirin ako Allah Nawarin Allah ayat na kaberkan Allah Ta'ala na makasurga tarulang nauman asako kabit na tanong na yan na mituturo niya na betul yang pertama Nabi Sunimo yang pertama itu yang ada sa surat Yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Amran yang turun ya Muhammad al-sababu wa
gusto kawasan Allah mana itu sumber sebentar Allah na bisa besar na kumpulnya sudah ada Allah pembesaran itu kuliah yang sudah Allah na semua itu Allah na tunggu habis sudah kumpulnya mukminan semuanya sebab saja dia selalu bertemu Ramadan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menisati mana sujud habis sujud terus ada Ramadan asatiman para siutan bersurga ajum muda para siutan nabuwa ayat halayan na numpul gibi paika na menisati mana paika yang ada khairun ayat halayan na 500,000 na itu dinan menisati mana sujud sisa jama'i akuasa dari sujud dan Allah namu miami wallahu subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah kai hadiah pemasukan na yang nabi tutuai na bagi kumpulan pertama surga ada mau masuk Ramadan aprapi tentangnya pulih tahunnya kalau tentangnya surga setiap turun Rasul sallallahu alaihi wasallam asal sama puasa nabu juga tak puasanya na paratia yang sirul Allah na bin aku lakukan urusan nabu nyawa yang pernah tiga ilahnya Ramadan futihat abwaabul jannah Rasul Ramadan nabu adalah semakin surga mana akhirnya Rasul Ramadan na kubidat Allah Taala semua puasa hasilnya iman atau usul nomor Allah yang biasa bertemu yang lain apa beramakna ulan na dipikirannya atau lain ada kayai ini biar bertemu Islam Idul Fitr Idul Adha atau jatuh Idul Usbu' mana Idul Usbu' Nabi utus Jumat imam tu nak yakin sebuah Idul Fitr atau Idul Jumat najalah yang dua ayat timur taniman tu nak pernah ada tahu itu Allah karena malam Idul Fitr Nabi ibadah Jumat nah dia mengenai hukumnya jadi ayawan nah ada umat kawi nah dia masih suruh dari Allah pertiuran tarnian abadi Allah ada yang semua sakitan Rasulullah Taala pikir yang satu am a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara itu kamu tugas kamu ketua jimu maka dasarnya dalam waktu yang diberikan ini bukan kamu itu buat kamu sadar apa nanti waktu kali itu buat kamu ini juga bisa bertahan yusilis salam alaikum midrara nah permohonan karunia salam aku berkata Allahu Akbar ini sesungguhnya bukti tunggal dan sadar Ramadan yusilis salam alaikum midrara nah sungguhnya sulami nah permohonan karunia salam amaris abar Naimah tunan dia mereka sholat sana juga. Dari kalau kata Allah subhanahu wa taala nah ini pelajaran kata berapa sana juga. Wa yumdikum bi amwalin wa banin. Nah bisa bersama lawan dan kalau yang kamu supi bermanfaat Allah. Wa yumdikum bi amwalin wa banin. Berkadang dalamnya kamu supin barang mengapa tamu-tamu mana mahalan. Nak berkadang yang semua buat animu. Mana semua buat anu. Nak berkadang yang nak berkapun semua ulama. Berkapun sesuai yang mengadat yang mengutul. Berkapun semua kuasa kali kamu. Gini i praserta Allah. Wa
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Nakumpulkan kamu yang bersama wasaiyu. Ini itu kita masih ke Abu Malasai yang mengatakan kuasa untuk kita. Sebab nasinya untuk siapapun saja ketahuan, dia kata yang pertama, aku dua mengatamu, aku membuat mati dia, aku mengasihnya, aku Malasai, apa dia itu saja saja banyak. Najur nasu mengasahkan kamu, nabu mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat sempurnanya naik balas yang untuk manusia. Menurut Allah, dia kaya yang turunnya sana yang kalanya mudah tiada pandang. Ini kasuatan ada kai. Dia orang akan mendayuan. Sebab saat ini putaran saat apapun yang salami, nasusukunan Allah Subhanahu Wa Taala asal bulan tanamnya sama rahmat. Lalu mengakabaraka, lalu mengakabar si saja dunia ayam ala nasi sahana Allah. Menurut Allah, dia lainnya Nabi al-Muttulu ma'aya isna wallahu subhanahu wa ta'ala si saja kaya dalam tertabang akhir Ramadan na umar isartanu na anak barinya asil maqis wa wajibin ku parahnya kuat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Utbah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Ramadan kepada lima dan dia sallallahu alaihi wasallam mengatakan hidupkan sabana menarikkan yang karam tanpa pakai nasi karunia bauta si saja itu apa asas-asas Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali dia buka kirilan Allah. Namun dia merupakan bersama Ramadan. Naik harus dalam semua asal yang tadi. Naik harus dalam semua puasa tanpa sunat. Sambil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ramadan. Thumma anbahu sitan min Syawal. Qasiyah nikah. Sadin setahun. Amma puasa Ramadan. Nah ini dalam dunia sunan gawe ko Syawal. Nabi puasa ni na daftar dulu mi puasa sarabuna tarut Allah. Bagaimana ini na amai kapamu santan makai gawe sa Syawal. Na api anda kau din paru sa sudah Syawal. Na sarabuna gawe. Na daftar ko pi puasa so sarabun aliyum na harapan ng Allah na kasabay. Nama oleh Allah isanan nak apa untukkan adi taru lilipatan adi butuh adi segera tanam buta Ramadan ami apa umar kata Rasulullah qadr nabiyu Allah taala sama simbakan akhairun min alfi syahrin umma bisu samgibu darudan yang Islam Rasulullah nak berkumpulan nak mengamalkan nama sahabat dia Nabi itu yang anak sahabat Ramadan seikutnya mauna Bani Israel. Dia pun sahabat Ramadan. Nanya pasal di bulan apalagi tahajud. Nanya pasal di bulan apalagi puasa. Nanya pasal di bulan apalagi jihad. Dia pun sahabat Ramadan. Hanya pasal di bulan mana yang walaupun betul rabun dan tahajud. Memuasa. Dan lipas yang ashab Salman berbunyi di tahajud. Dan lipas yang Salman berbunyi di puasa. Dan dia pun sangat terbaik. Nah, ini kasih umat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh kasuairan. Dan dia pun dia turun kota ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka kana lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Bidu Allah. Kata Lailatul Qadr nasuwa kumalayun nadu hadis sahih mudah-mudah ayat menurut Allah nabi kutanya bagaimana tamu Lailatul Qadr saat mana begui nama ibadas adik yang kutu asal atau ami tahajud sanya asal hiburan na ibu sesanya asal hiburan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sanya asal hiburan ayat kalau itu namanya awal betul bulan na masmada hanya kuatan wakala sabut wa Lailatul Qadr hanya Allah Taala Lailatul Qadri khairun
isu sabdi mudah-mudahan ini pagbabalang ko tanyo na tago mapasal kapagawa. Sama naman na iman ko na gagawin sa lugar ng Ramadan na isa na manipundutan ko amartan. Asubra na sa nyagamar sa wabukulong ko. Na ayat Yusuf na dia kailangan niyan na biasa din ng tanong mga ulit Allah na sallallahu ta'ala na ini turun yan sa kaya dunia yung kutu mga hilayan ng mga mafia ini tertanong mga limayan na ayat itu yang abdugin mo na sa mga tawa niya nabunta man sa hingaraman sama niya mga ulit Allah na sumya nabuntaman na magpupuno-puno araw pinaan at kapipinginan na sumya panabuntaman nasa kawas na magudamiran na masibit sa kasay na Ramadan. Ngayon, naso dalam panabuntaman na kanyang sa insyaAllah na benar kami datang mga Ramadan na pinag-pinag na kami asalin sa karaw-karaw terutama kapatianan ng kami na magbubungin ang susunod Allah subhanahu wa ta'ala. Mengulim Allah diniyo berpikiran berjumpai agar sebelum kamu nabaru awalnya nasabiman awal bisatano asal kamu itu tertib Allah agar terpilih Allah subhanahu wa ta'ala samanya nabaru dalam mengabarkan kamu nabaru kamu ului ayuh Allah kamu ada masalah kamu Allah isyaratkan kita sebesar karena bila sama fitnah, karena bila sama hukum, aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kami mohon, saja saya ini asal yang bisa lakukan. Nah, ada yang kapagaran, aku bayar nama permohonan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dari saudara Allah, artinya nasib Allah nawinya na dilo na kami sa pagkakas yung ay nakagilap na yung mga kapagkakas na yan mo sumasang Allah ang gusto ko na kayo kumalas Allah subhanahu wa ta'ala amin makakamdaman sa sila Allah na musukan bilang ako mulalos yang isa ng kawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na po yang isa naman magtanong apaan na yan ang sila ulit yung napipil mo sa mga kawalan sa isalang isama malakan po agar na magkakamsi sa Allah bisa po ng Allah na gagawin kaluluto na ayat pipikiran nyo na sulaw-lawan o sunya mabraktan at pagamal ka sa diyang kay Ramadan o mga panganitan na palatiri mo Allah na mga taubat na palatiri mo Allah na mga tasbih na palatiri mo tutiri mo Allah subhanahu wa ta'ala kaamay kapipikiran aknaba terima Allah sesibbatanu napaka malam banutu terima Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kathira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Allah, naman tanong kalubaya, ang niya bubaya sa kailangan yaktaru Allah subhanahu wa ta'ala. Tugay
nauban yung pakalalupati ayah kemudian Allah Ta'ala pilihan yang sumberila sa ipanunan tanong sa ginawa tanong asulawan ng minisim mga tanong mga tao na pilihan tanong siya pilihan tanong sirang kaso mga tao agar mapansalatarian nakmapan ng buwang Wena sa mga tao adi siran maap po datariran na margumakat mapikiran mo. Yuti sa mapituro Rasulullah man la yarham la yurham. So tao di maap di pangapadi na di mamay kapadi. Nago diyan kanan akap mapitan ron kung mga manusia na magtunta ng mga pamilyatan. Na prilai so berlupa. Sehingga kaya pakapuntagiran na prilai so bata-bata ako nok sa muswata. Na prilai so sulsulda ako sa sisiringan na taman kong giginawa. Nagawi man ka kaprilay. Na umanisa na pamikiran niya no antay mga tao marataw na ginawa niyan. Naguantay mga tao kernagitan niyan. Na iman ko na prilay tanong na suling gamit mamasay na panab na rin kay nisang pero surilaka na masumaw. Ngayon ikapataro ko kadyang kaya kaya naman po. Diyos ugawi, ayaw mo syukrin, gawi ka pananamat ko Allah. Wayaw mo akirin, agu gawi, ayaw man yan nakakanabu kayo. Wayaw mo farhin, nagugawi ka pipiyagino ako mga Muslim. Diyan isi sadyang kayi ang mga Muslim sa dunia na puluhin nila na iatulugawi tamang sa pitukoy na nila na inislaslan anito panigas yung ginawa yung usututungan na yan nabuo libre na sa mga tao sa ikasog na pitukoy magulagurong sa mga mata asuyo surga na si matatago ko palo mga ina na kumang niso mga wata kung mga inailan sarila bata bulagurong surya o tiyan suina yan anya lokas Agi Allah Ta'ala na piyamin sa ranyan Imma yabalughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima Upun rauta amalukas isa kulukska Uli na siram na dua Kaya pumagasalam na ka makababaling. Wala takul lahuma uf. Nauban ang tulong kakiran. Amakap mamana sa niyas mo kakiran. Uli na di kakiran mapaparo. Uli na makaturo. Akasakitan na pusura na mga gulang sa mga ilat. Wala tanarhuma. Ulan yung sirang ringasa. Ulan yung sirang pumaganta sa mga Muslim. Uban yung sirang hukuma kanuga sa katuro masakit ito na ginawa sabab sa apyapan pamutunan sa mga lastan na di ko ka balas watak si kumasya Allahu Akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang yakuno yan al-jannatu tahta aqmadil ummahat suati yung sa surga nasisi ko pano yung mga ina nami sa mabro na adyo na sa katawata Ayon kota sa katawata na maratayabat sa Islam. Yung katawata na maubali mong sinayan. Okay, nanyanok sa kanto sinayan, kakalan sa kailay, kakalan sa manamyan na nakawan. Yato isa naman, nasarot sa kota, kaya buklaw din tinayan. Na ayuran yung sinayan sa kota kudayan. Na inumin kayo sa kalasan, nakaginuman niya sa kalasan na lumigyan sa iyong pupol ang pangalasan. Allah Akbar. Ikaw kailangan kalutan ko. Mayroon ako kasing kaluga. Natiyan asigat newa sumalakal maut. Biyukulakor ka din sa kanugaling garam. Biyukulakor ka din sa kapinisiki takurka. Layman ko nasigat newa sumalakal maut. Manurut mo Allah. Si isang kutuwa kaganati niyang kinayan na tinyubaw Allah. Naginyan kito si baniyan. Nyadirag sigo kalasan naginyan kito si baniyan.
alaun awata marata yana saluksian na pagpilinan sa kapulinto ng salungan. Nagan ko to, papi tuloyan, pituloyan na nagkalitan ko, na ilo akong kapnai, gaway isang kagandampa, na tinirap niya ang patuloy piliwan, niya ang patuloy kanina ng kamera na bato. Na pinagkalitan ko, na tulong na kung makasukat ko ang malinka, sundat iyan, sundan sukya si patigo ka, ay inisod akong kasama niya kalasan, na humani sa loob at iyon manay ang mga wata na mga pupuro na putol lang. At iyon, yung kaliwag mo ka pupumutula, na pangalang mo ito sa wag at matusin balita, na pagkat nakasaktan sa kanya kalasan. Ikalitaw ko, na naman maring sukat pugo ikaw ka, at piyapon marantara-para kunyadan, at piyapon marantara ni palangay na pinumiyan naman sa kagnigalitaw ko, na umani sa ulang tawanan na putol naman, panakapatusin dito sa imbalin ka. Allahu Akbar, sampai taulah semua itu Allah. Nagyang kutuan yang ating pagawin ng utawatayan, na niya sabitia na suwina na piparangay naman sa marata parangay, na unulisan niya kurang sigo kapilbain yung naman. Allahu Akbar. Nasang kutaulas na piparangay niya sinayan, na tiniray na akong napubaw niya ko kasarila, pumaw niya ko kasama, saya mantu, na beserta akong sigo Allah, ay beriaman sa kasih sa lamin, na niyuma ko sa karaw, na tanang sa kapatabukas sa dunia, na law-law na parang na matbiyan o kurang ay ang makatabaw. Yan ang yaman na yan, na niyang kaya kapatabukan sa kaya dunia, na surya o kiyang sunusyan, na kurang magsigo Allah subhanahu wa ta'ala, ang riya o kiyang susunga sa kaya dunia, asin matatang sa mga kamuin na yan, na kuto yung sa kasurgan yan. Ikaw mo mawalit mo Allah, nagyang kapag dapat tanong ka na kumalustan, na apiyakan sila na niya matay siya, na yan na dito na kaya naman hinala, nagyang kuto, kapatid ko ng ikaw na kaya sa rin ako Allah. Ako yung sisi silang mga kumulilan. Allahumma arham abaana wa ummahatina, Allahumma arhamhum wa'afu anhum wa'atim nuzulahum wa'asilhum bilmai wa'thalj wal barad. Yan ang mga pangitan mo. Ya Allah na marungan ka sa kumulong mga sa iya surong dari surga. Masabagsan na iman ko na siya ang pagkakira sa khutbatan sa mga pangitan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga sa katanong, napakatanong tanong sa mga pusutan. Na ipamangitan mo ang hinuwatan, na ipamangitan mo sa mga pamilyatan, na sakop ng tanong mga lukstan, Amin ya Rabbal Alamin. ربنا اغفر لنا من ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر إخواننا، اللهم اغفر أخواتنا في الإسلام، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم واعف عنهم، اللهم اغفر لنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا فانك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ولامواتنا، اللهم اغفر اموات المسلمين، اللهم اغفر موتى المسلمين منهم المؤمنات والمؤمنين، اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل قبور امواتنا روضة من رياض الجنة. يا الله وما من اللقاء اليك منك نقول إليك القني سمالك سني أمام يبيا سمالك سني يمتا قلنا لك يا الله سمالك سني أمام يبيا nasi siram kunna makir si ku agamanka nabu kalimun kasiram kudunia nataban ku akhirat
nagusumya matay kiraan na baluyang kasumangal kuburira na surga surga ka. Ya Allah, nilay kaming kadon napakalilar kanya rorka. Pada kaming ka po mga tao at tindu kasang kaya Ramadan at kumakasulku surga na sumanya. Ya Allah, na pong ninamil ka, asampayin kaming ka po Ramadan at pakataliw ako isarabon. Ya Allah, nasampayin kaming ka po Ramadan at pakataliw ako isarabon. Ya Allah, nasampayin kaming ka po Ramadan at pakataliw ako isarabon. Naminta talapda ni pang sa mga pamilya ni Allah. Ya Allah, kumaninamil ka, alkain kami sa mga limo kasi kupito lapis sa langit. Ya Allah, nalkaingkar kami sa mga limuka kupito lapis sa lupa. Allahumma in kana rizquna fis samai fanzilhu lana. Ya Allah, nasulimu ka dalam kapulagi na turun kami. Wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu lana. Nawsi man dalam kurba sa mga limuka na pakaliwang kapulupa na misampayar kami. Wa in kana rizquna sa'ban fa yassirhu lana. Upama kusulimu karkanina berkami margum na pakalbudan karkani Allah. Wa in kana rizquna qalilan fa'akthirhu lana. Upama kusulimu karkamina maitu na pakadakulang karkani. Wa in kana rizquna ba'idan faqarribhu lana. Upama kusulimu karkanina berkami mawatan na pakaranin karkani. Wa in kana rizquna haraman faj'alhu halalan lana. Upama kusulimu karkamina haram na baluyang karkami mga halal ya arhamar rahimin. Ya Allah, na panginamirka asulat kami makapdanay haji na pamakanay kang kasiraan sa kaya mga ramyawras. Nasunya makanay kami na pakaputaruman ang kasiraan makapdanay haji Allah. Ya Allah, na panginamirka sumasasabi kami na pamakabulang kasiraan. Nakasiba kayo lang sa ulo. Nagusuki ka lang na kami na pamakabulang kasiraan na pakalakatulang sa mga rizki mga halal. Nagusuki ka lang kami sa dunia na pakatulong ka sa mga dunia para tiyan kaya Allah. Napakalo sa kanya na pinti naman na mga mura na gusto mga tira na ay wala nandiyan ko tayo kami inda niya inda mawid na huwag kutuwa po yung maranaw na pagkinamin kaya Allah agar yang karenanya at tabumpia at gulong sa mga mangka gulong sa mga muslim mga bibia na gulong sa mga kabarakat ada pagkatamanannya sa ubihin ka sa tiap daratangin kami sa kapibia ginawa sa tiap pagumpas sa yang karenanya kami sa kami marang sa kami labagan sa kami pagpumugay ya Arhamar Rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.